ner malaka ni am we kana jala content baro ni lingwa seme te kon ke roine dangro ti bi kon ke ling roje ni ambana roche ke kwire ni aldana chi yak Bangladesh roje ro da bana roche ke kwi kuma dung South Sudan wuden shal ke yakani te ke jom chalat ke kwi kor kona to ke stene ten kontin ne de kona kwa target kuma kirma yadit te ke jom chalat ke kwi kware ke leader content rewi ka South Sudan ka do badan en nakan ji South Sudan ke bana roje yo ke kora Regan chitwa Kenya mgwasame toka ka Bangladesh. Kenya man wale shanga jandang rawidaro ka pai baro ron kine dang rawi jandang rawide die chan da mandune chang kwasnya ka malaya nong roi nong gwasame. Bana jawme bana janywa kel ko gor kon de kon tin kon lat ko rudin de kon keling. Ka jawme shalat gwasame shalat none ti shop ka jandang raw shikaliu. Kane iti koru di jan baro ti shamoy ka bo ti dit. Kokor kami si Bangladesh Air Force training jet laren yal dung de ni gwad mi che yakten and gwadan che yakten che pendul gorka la school campus no ka capital Dhaka jan gwadan en chiren yal mo che penten aren yal mo wajen e dung training ka la dung de ni wajen ten yal gwadan ten yal tin dio je che te mi jek mi chu jegan winami ko jana wa je jana rode ala chere kare nyal mi chod jeche man la rin yal la roda take off and gwada mo ani chere nyal gwada ante ka training ko let ken training exercise chere mangai kono la na la ka ngeke kene ko la ngeke kene tin kontin tin non kuiger den biger be ko lo ngach yom ci ger ci ngayo bay ko nang dong de ko lo we kor mi te kor mi je to ki de na de ko lo we de ko nyoka mi ngi je ki de ka nang gwara den no ka jom chalat gwasame wa chire nyala mo charoda jej ke takel local time ka dioje be ka 7 GMT ke Monday to ka jelat no lo to ka pan re ka me to ka pan ga shanya ndang ru kel ka pai baro ron ki ndang ro jan ndang ro de jej no mishika wa shi Ramadan en taka renyal okay pilot ma ki gere nyal wajara mandan dong chire nyal wodal nyal antong mi ala jet an gwat mo chire nyal che chu pen ji pen ke je che ger che janak bane ka che neiti shop ka wal bangwan ka je wech la god wil gorka no shakanak ne wal bangwan ala chermene jan dangro kane kona chiliu and then nei to kor jan dang baro kane kona chete ka bot ka jom shalat gwaseme wane ti jan dang diete ka bot did along ala 50 people take a bot did along wa kane content ngodan tamare dual wal at a critical condition no kai kamandan brother lat ke kwidien chakula do ne kane din content charek chaje jekre dual gor nanen che renal ja penten kane te garun te tot kane te to ko karun ngwan awu karun wal badda ko dul gor ka college dung nyene ke dung nene tiene run ngwan awu karun wal badda between 4 and 18 years old akane te kontin chari ga mo chaja je ke gar tiene chu kon mi shire me chan je kon ngaj me shanga me chire nyal me Japan ka India dio je kon nen re nyal e Japan re nyal mo jene te ngwan che ga ne de chup ko kudang ro wonyam ti chi yeken chi ketes ne ram kel ko ar jara me dane shu ken ka jire nyal ne chup ko kudang ro ne te konde che jek pin dio je chup kan ne wal bangwan ki ne tu wonyam ka gwada dane Japan tin Japan dul gor ka ba sianen Japendul gorka jen rigi dana che tuwa ka shuwa gad to shuwa kanak bona me Japendul gor the same thing mi che tuwa pan ka Bangladesh jen gwadan en chire nyala mo che nyom penatin ka chi yene to che ke te tem ren yala ke jen gwas me beje long ke 2024 karwara che konen within paiwero karwara ren yala shub ke dish ke bakal shukan dial yak shang ana survival ine teleke shirme ngai kona so karik to ngwana long gwaye agenda na godi yana ling ala ler nyam mebe kon karo jadana shalat gwasame right shalat gwasame qui ding tun kon tore wika South Sudan yakani general kel mi active yakani wudi quatoria ajaram dana cha kam diaro jene ka qui nenten kon tilaji gat
ki ne de ko ken ten gor jen ode mal derben jen executive director ka jen organization shalka community empowerment for progress ajala executive na lo kwarte na kwerm diten no ka jom chalat gwase me cheso Sudanese leader ki kwar no chega jogo no ngoke lia tuogo ke civilian re win tin kontin liunaten joko kwar no kan kwar to ka kwar continuous ke power in ko bigati wi komne re wi ka South Sudan ka domi mo naka naka je ko bina bika kule dwal ngai yenen woran mi chete ke power ke chete ka yote ti jeg laran kalet la lugun mi tot karware bina bika mo ke yo ya naka ngak ya maka ngak jaganat ka dwal binetin content donglat ke ti jeg within community bika pay ke yo mi sha ko je yo chaka kep ko ji togdien che mo ke yo ore de shikan buraj bran larano aranduar so kanede to kanete pay ke anitin content kula la quartin te kel ke but cha benga jan do bran la tok can local use ten content dong mat ka kwang mat ka tap these are the people den ko la moy ke yo big de jeb kana kulolat jana kul jogo no ne joka kwarno yen chwa mishit kana mo chwa jalet chwar na chwar kanek loraba joga kuma South Sudan people defense force no yen chwa civilian chwa kanek ko right now en kuma South Sudan ki SSPD mega ne to magorga jalongo no bikan mal bikan no dia je chikan dia jen bikan deni bikan ko ma special denten konti la jidwar ko la kan wiya gonu gonten kon tiketin a chang chine ti chikan kor chikan gor bikan ko mak pek do la jona ke wo wiya la de mo pek na ke odor jena kula je ko ramala de mi chay jogo wolel na me ko odor bi jolat no chang na ran ba jogo no neka ci ngoda lar shi yakani chene to chega mo ke warning chega jogo no ne eno biya nat biya ka jaka jadwal jen me tegne te wan tam te jen re dor ken bu wona ka kem ne bu ga ne ka refugee camp ka dwal ko charan chaja benak kuyina kuyinga displace yene kon la kwar ka ngana biya kula lo rwajo no me nag yen ka kejo yen ka re dor ken no chela ro ne rik ko na chituok chuk chana jenen ka morobo chana jenen ka tambura chukonen baka panal kol fanga ka nasir ka jodan chelat be kwen gwad me jenen in the face of this slow political transition, we have seen a growing trend, one of internal displacement of people in the country. We have seen displacement in several parts of the country, and we have seen silence around it. And this displacement is a result of an action by army group is stated. Ajanishana nene dial tin konen joy ka kabina joy kanare dorki and telemutuok. Ajanana we have seen in Morobo. We have seen it in Tambura, we have seen it in some part of Apanal like Nasser, Olfangak, and many other region. No. Chochana dialti chana kanen. Guam yoske de ne SSPD apko big enough we can get displaced. This is season way down dong de now nyam kaje. Very wrong. Gwa yen leader di yen respect di yen alat ko di yen adi yen ka changa gwa. The no be a displaced neke ko ka opposition group. So jo me chajalat wuri shalka me yakane ajena dana gore de nyaka kon kel an ban nyu jekel rodien bi atikamal bye bye.